Drage pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas ponovno smo zajedno u jednom vrlo zanimljivom prilogu iz naše Like, iz koje vas i ovaj puta najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Hvala svima koji komentirate, lajkate i pratite moje priloge. Danas vas cestom D1 koja ide od Gračaca i Udbine preko Korenice i dalje prema Zagrebu vodim preko sela Grabušić u planinski dio Like u kojem kilometrima od civilizacije živi i muči se moj prijatelj Mane sa bolesnom starom majkom. Nedavno sam o Mani radio prilog kad sam mu donosio namirnice potrebne za život. Sa mnom je i doktor veterinar Vjekoslav, inače vlasnik veterinarske stanice u Udbini. Mani sam zadnji puta obećao da ću mu dovesti veterinara ukoliko bude potrebno. To svoje obećanje izvršavam baš danas. Upravo laganom vožnjom ulazim u selo Gornji Grabušić. Još uvijek se ja i doktor vozimo uskim, ali dobrim asfaltom. Ovdje smo sišli sa asfalta i došli na jako dobar makadamski put. Ovaj makadamski put poprilično dugo nas vodi kroz šumu. Da se ljudi ovdje bave poljoprivredom, govori nam ovaj mještanin koji vozi u traktorskoj prikolici đubar na njivu. Upravo nailazimo na posljednje kuće gdje prestaje civilizacija, a počinje divlja planina. Nisam siguran da doktor pored mene baš uživa u ovom putovanju i u ovom putu. Put po kojem se vozimo ja i doktor Vjekoslav nije vrijedan da se naziva putom. O Mani već skoro 2 godine radim priloge kao i o putu kojeg zapravo nema. I zamislite, nitko se iz općine ili županije nije upitao kako taj mučenik sa bolesnom starom majkom živi bez normalnog makadamskog puta. Jer
ne dao Bog da Mani ili njegovoj majci Pozli trebaju hitnu medicinsku pomoć. Ona do njih nikako ne može doći jer puta nema, jednostavno nema. Pošto će uskoro lokalni izbori, a svaki glas je bitan, možda se vlasti sjete Mane i njegove majke, pa mu konačno naprave minimum civilizacijskog makadamskog puta do kuće. I konačno nakon duge i naporne vožnje, po onom što nikako ne bi nazvao putom, stižemo na Manino imanje. Mane nam upravo dolazi u susret. Gdje si, Mane? Evo mi je to. Evo ja Vas pa. doveo doktora veterinara. Svaka čast, svaka čast. Da. Je li bilo teško doći? Pa, malo je Nije. Suvo je. Doktor. Dobro, kako će biti? Ajmo mi pregledat kravu. Dok Mane i doktor odlaze prema bolesnoj kravi, ja se polako parkiram na imanju. A oko mene krdo je krava koje slobodno šeću. Zapravo ne mogu ni zamisliti kako je živjeti ovdje ovako daleko od civilizacije i bez puta. Doktor je napravio svoj posao, pa su stali pored mojeg terenca oni Mane da si popiju čašicu rakije i popričaju. No sa Manom sam popričao i ja. Evo, doveo sam ti doktora veterinara. Kako smo se dogovorili. Tačno na vrijeme, sve je bilo. Sve na vrijeme, jel da? Ma sve na vrijeme. Koliko imaš stoke sad? Ma imam 120 ovaca, imam sam malo 6 junica i 2 krave. Imam i jednog junca kojeg sam kupio od nekog čovjeka, ali nismo ga još uspjeli dopremiti, pošto je malo, nije ga lako utovariti, dovesti. Da. Pa se to oteglo sad. Da. Potreban mi je za junice u stvari. Jer vidite sami da ovdje je nezgodno doći, pa onda mi je potreban taj bik. Znam. Ali evo, hvala Bogu, uz pomoć prijatelja i da se da riješiti. Eto, i sve se riješi. Snijega nema više, bila je zima. Nema, da. Pa dobro nije bila, još ona još traje. Nije to još znakova proljeća nema, ali
Ali na izmaku je, da. Da. Klasična stvar. Da. Dobro, prijatelju, neka. Zovi kad trebaš, evo, tu smo. Bez brige, bude i mnogo sam zapao. Tu smo i ja i doktor. Pa ćemo se boriti. Pa ćemo se boriti, da. Divno. Ajde. Ja i doktor Vjekoslav laganom božnicom odlazimo sa Maninog imanja. Mane nas čeka na izlazu sa imanja i pozdravlja nas mahanjem. Ja i doktor odlazimo nazad po onom istom što ne bi nazvao putom i molimo Boga da Mani ne zatreba hitna jer ne može doći do njega. A vas, dragi moji, još jednom najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Ukoliko vam se prilog svidio, stisnite like, ako vam nije problem.